जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद कांग्रेस जेनबाली संगमा कांग्रेस जेनाती संगमा कांग्रेस जानू संगमा कांग्रेस एपीएसएलसी होमबारी रंग भापी एपीएसएलसी लापेन कुंगरी तेरन पीएपीएसएलसी प्रीतिंग टीपी एपीएसएलसी मिनती फांगजो पीएपीएसएलसी बोंगमीर तरंग पीएपीएसएलसी रंजिता फुरा पीएपीएसएलसी लापेन फोसांग पुलिंग पेन दोलांग चेंगबिरिया पुलिंग पेन Rasul B EPSLC, Bilitong terang EPSLC, Santokan terang EPSLC, Kong terang EPSLC. Apune Cio Hopor Bapak আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ। পিলি মাৰাক কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা অজন্তা মাৰাক কংগ্ৰেছ, জোবা চাংমা কংগ্ৰেছ, সুমিলা চাংমা কংগ্ৰেছ, কাজিৰ ৰং পিপি এপিএছএলচি, মাজাক ৰামছা এপিএছএলচি, কাছিং এপিএছএলচি, ওমেট এপিএছএলচি, প্ৰিচিলা তেৰণ পি এপিএছএলচি, মিৰমেলা এপিএছএলচি Kang ele konsesi angkang along panggung peten bang suri sira bang harupira thongkera isi bang suri sira bang harupira thongkera isi APSLC ongnai lo APSLC aphai bang ke bang harukri si angke APSLC lo open babakian ke Congress lo asalan tunta me da जो पाव दोनों तीन कर दिया वो इसके पार्टी लोग लेम्बा पर दाके जो बातें रहा है ना जो चीज़ लापेल के दाके अर्जेंटीना बीपीए का आईपीएल का पैसा कॉन्सेंसी कमिटी प्रेसिडेंट लो अलग तुम देखते चीज़ पार्टी में चीज़ ओपन सिक्योरिटी बीपीएल लो लेम्बा पर ना कुछ लो ऐसे डेमोन पॉपी ना बांके सिंगासन लो सिंगासन कॉन्सेंसी बांके बांग सूरी पी बांके जो ना बांके सिंगासन la konsesi ke bakre media ni bakren play la ben bitare ke sido continue lo soben ke borjana konsesi doar baru konsesi la pena ko aprana dhonsuriya konsesi nang jono no ko dhonsuriya konsesi dar langna ke jono na to no kono ke second round si kono ka jono se po la si continue lo ke jono program ke tela arbitra dak langna ko on ke motor bokam ta miwe la si so adaka daksine to mangke program kurbo Angrang na ngayon yung dito mo heta ni bang niya to karbironga sara tum ansi bang pokep so se deopani konsersi at heta na ngayon nila tum bang srini bang do ako pinita ko bang dile ako dakla ko jon sa ito kasi angrang da na ngayon yung Congress la pen EPSLC asa la pen sulam dala hala ko social media la iklang hala idi to nalga na kaum idi ave thanga proman ave lake awa anning kere pen ka pinchat English pen polo lake miss propaganda la nilhem da kali ako idi ke bang ipin aron ma thangda ave idi bang i polo da lingi phana direkta nai thangda ave la hai ke la sinomolo na tun thegol lo Congress la pen EPSLC ene nang dun la siola la brag news la pen kisman news atung ka peklang tabdo la tum banke ni high court lon viral lo nili final la hai ka pachu bayala ma putha asi chupidai pada ka nili son kes video lo ke prang da tidin na long ke klang aprang ningkan hingi thoma prang da nili phan meme he no klang lo lai putha na bitai thini lo high court and clean ke lo konon phong da pinita nili ko ke thomba tv channel to man kes pialo asi pe namalam tong hearing engineer pe nadik ne hearing Kalau pen channel में का ट्राइबल तुम नॉन ट्राइबल हिंदू पाला तुम नंगे पता कि जनरल lagi ajilding lo ken tum kalmano to mas council ban cheperaya lo mana lo michi do pulong da pumana pidano return ang pidano nili hala klem tak la pidi pujian video no ga jiso ko pa thiri PGR ke nekada ningi ban lo ka return na peklang lo gente sub judice do bomo hut ke lake eviction one lage arko laptop jir pe ne tum da white document possible hai kalmano to mas council le peklang lo gente Karbiala Autonomous Council jurisdiction long PGR nama ke tu, pada ke dah ke PIL case tu pulong te lagi unelo above court ke damun emat, court pe angsong eli ke damun emat lagi. Lasi alang tum ke claim ang lagi Cina terus bang kam lah, bang claim bom ni tani ni kam je claim bom, coy ber.
ni. Awan bari sabi ko na kaya naman ko. Sabi awan bari alon. Nakachito nang ko. Awan bari apang tudang bolang nang ganile. Sita me just me lagi asan super lagi kita bisa serna. Alang ni media open. Ini arjulo. Datang so arjulo hello. Sir, nang ito article 244A magdis implement ko. Si Asang Sarkar, nang lipan, Chief Minister, Himika Bisa Sarma, nang lipan ko submit at kasi, sinuripart bigla, labang siya media hoy pente, just submit na bangke, nilipudang siya bangke, nilitong article 244A mag-implement nila. Lasi nang lidong si, labang so, agad asal na nang kilala ko bangke, nilitong bangke, project at lasi nang ito, labang so, Karbiang lang lapen, Assam Gov lapen, Central Gov, Ansi Tamin, Kedon Horlong, lasi Problem Pen, si Shanalong Pen, Agenda Pon Pen, Article 244A bangke, implementing ko. Lapen nilitong Karbiang lang kang sure bangke, na hello lapen labang so, piniyar niya pora bangke, ruling along, si Ning, si Pet, Chitolo, Puloten, Muhedro aprangsi media court itu man tadi di Europig lo, macam nak kerja pena court. Nili muhedro rarahon yang tadi ni jelu kente. Lalu mana nona mati council ke BJP si ruling momna, tapi yang itu mat hayat lo. Lalu hajar sai punon, hajar kam punon. Kadu tu kita muni ke lagi ruling government kita menjadi development punon. Mate ada rasa pernah ni mak di sini kan sampai tu bangun ni. Yo kondan ni sosa ni ke. Yo kondan ni sosa se. Tapi ni tu tin tu nanya saya belum ke mula ruling orang dulu tentang ke itu kena kam di tun konpo. Lantai ni ni ke pakai. Lalu mana ruling mesti kan ni tekong kan deh. Hang dua link kami, tiam dua link kami ruling orang dulu ke power je kong ke. Lantai nalo.